Najgore mi je bilo ujutro kad se pogledaš u ogledalo, nemaš zube. I to mi je bilo grozno. Jako su bili pokvareni, uništeni su bili. I trebalo je kompletno gornje čeljust i donju čeljust. Maknuti sve zube i sin mi je dogovoril tu u Identaliji za implantante. Jako psihički je bilo. Meni je bilo, ne znam kako meni je bilo to grozno. Od ranog jutra mi je dan pokvarilo. Kad nije bilo zubi, a one, kad se stavlja proteze, ono je grozno. To i pada i moraš lijepiti. A kad sam jela, moraš dobro paziti da ti to ne padne. I onda kad si negdje u društvu, onda je to stalno u džepu ljepilo. Nisam to prihvaćala, da ja svaki dan to lijepim i stavljam. To nije bilo za mene. To da mi bude fiksno i da ne moram niš vaditi više. Tu sam došla s suprugom i jako su ljubazni bili. Odmah na prvom susretu baš je bilo ugodno. A kad mi je stavljal implantante, to je milina od doktora. Doktor Bergovac. Kad mi je prvi puta je stavil donju čeljust i ništa ni boljelo, niš oteklo. Drugi dan kad sam došla gornju čeljust i ništa. Rekel je doktor da možda bi moglo, ali mene nije boljelo. I tablete su mi tu dali i led su mi dali i mene niš ni boljelo. A najviše me obradovalo kad su unučice vidle. Kad su rekla baka imaš prekrasne zube. To mi je bilo onda. I to je za psihu čovjeka, makar ja imam 70, ali puno mi znači. Mogu sve jesti, jabuke, kruške, sve grizem, jedem bez problema. I osmijeh, da. I suprug je sretniji kad sam ja sretna. Više sam u društvu, volim u društvu iti, volim s ljudima biti i to mi puno znači. I ja bi preporučila svima tko si može platiti. A svaki bi si mogel da si malo uštedi svaki mjesec. I stvarno bi svima to preporučila.